พักไฮลากะไฮยจิมิกโชว์เติมนทอร์โคกรุมฮิลีราจังกะไฮนทุมไซโกอร์ลีริงกะพาชาลามีเตเลเรวราวีชิมฮิลีรากะจังวีนิยังคุงจิงริกะไฮไซโกอร์วิจุงลีตาชุงมิรนูก็เลยอาจิงกะทอร์ฮียังตาลกะอีทุมมีกระชุ่งขละเทตาเดริงพายยาวก็หัวมาปิงเนยาวโนไซโกอร์เนยาวชิมลุงกจังกจีฮีก็เขาไม่เก็บกจีเนก็เลยเรียร้านนั่นละนึ่งจังลากก็หายเรียร้านนั่นเลยก็เขาจีเอาวีนางราไซโกอร์เนเอาริงก็พาจัดขังลีจังขังรุมกจีฮีก็เขาเนเริ่มฮิลีเลยเด็กเลยไซโกอร์อีทมาริงก็ทอร์เสียหาซาขังรุมจิตาเดอีรำ local มังนิ่งละคือมีชมาฮิลิบัมดักเลยไซโกอร์ละเรวราลีคอกรุมเรวราลีมาโซกจิกาล่างไม่ได้คือวิโปรแกรมไซโกอร์ลีละฮิตาดาริงกับพายนะงรุมจิงเซกจิฮีหางไงมีรินชงจาคุยดักเลยลุงฮิลีเรวราวีตุยเอนะอีทั้งเรวราวีตุยฮินักกษักจาซาลกะคำสุยซาลกะเท่าไม่ซาลกะอีทั้งมีรินริงอาคะวริชีอาควีมาพุงกับพามีรินจิละอีทุมริงเชปเรลังไม่ดันนั่นอินรินดักเลยตาร์เกจิละวัชชุงขวายจากเขาเรวาวิตุยก็ละเสียหากษาเฮียเองนะอีทุมปังชับซาลกะวัชชุงกิกจิเนเรวาลีชิดกษังเรวาลีกจิฮันมาสุดตาลักละจัดว่าขวายซาเซมาทอร์ตัมมิทรันเรวาวิตุยฮินะอีทุมยังรุมละค่ะปังชับสัมกับพังอาตัมงาซาลุเซ Psalm number 23 we verses 1 to 3 ji pashok lishit ke Proho ili home kamena ina mawat marer ana ili wonui ka timpam li ngayai pi ngasake ana ili nim shimri ka hai ter pam li thanwami ana imang la shirin lishit aming wiwang ana ili khamashung khangrong shongfuli thansat mi Etum achon thang divine shepherd kachitupong hili divine relationship divine sufficiency divine rest kala divine restoration the etum matang yang tangarum haire aring a thor lat lui the committee point sada verse 3 last sentence chili Ada aming wivang ili kamashung kangarong shongfuli tanzat mi. Hiwi aina let lui de in a kushok ngai point va divine direction. Atung shongwi tharer kami atung shongwi chuchu kami kujihi tripong sada aring a tor machuk rumishit ngai. Psalm number 23 hili vrevrawi compound names. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, awi amingato nga sampangi giji hili. Verse 3 hili la verse kakaniya point hili. Jehovah Sekenu giji aming hila hili sampangi. Hiwi kakhalatva the Lord our righteousness giji hi sampangi. The Lord our righteousness giji ka transition kala jaka Jeremiah chapter 23 we verses 5 to 6 liga path ran revanda khang shit akasai jiya ana khamashung khongorong we ting phanga ka Jerusalem li khang sakra ji David we line in rashok na sakra jigatha khamashung khongorong we aphang ka shoka jiya ana Jerusalem li ramungra Jishu Christali ka hangne ana rakhamung tharant thangmai lak aina kala justice mashun naina kala security mipingli safe sala kaina lum la kaina ana ramung re kjihi twing shit sahaik dakhlaine chiwi the Lord our righteousness Jehovah Sekenu kji mingphohi He Psalm number 23 we verse 3 we second sentence chali sampangai Hithada David na kahang ilithan khamiya prohochia
chỉ cái thà khăm mà sung khăng rong à anh ấy li cái than chỉ vợ thằng mày là cái nè ina mà thấy vào cái cái to người chỉ là anh thấy là cái than khami cái là anh cái than thì thằng khăm mày mang mà nín là mà sung này nè khăm mà sung ấy nè than khami cái là khăm mà sung mang là mà nín là secure sala cái nè yang chắc chắc là cái ngã khami nín lum là cái nè than khami pro hone anh ấy ili chỉ thà đó than mi ye cái gì tùy hi hang de lệ He led me in the paths of righteousness for His name's sake. The cái hai de lệ Adam chỉ tharan we yao ko home ping na yao ko home hi thing sing le kho khunuk li yao ping li cái chui le kho home cái giật mình ni chỉ mo kho yao ko home chỉ na awe a khon di yao ping li mo chut nga sak le kho awe le cái shi a khon chendal ka sa khon che na yao ping li an re da chat le kho ra lo dan a khon che na vau mi a kho a khon che re vau a kho yao ko home we shong fu ji li khunuk ji li yao ping na shoot chat te David na chi we der mai na ali pro kho na hom khami hiya awe chi ka tha chendal ka sa awe chi ka tha le ki shi a khon ji e na David li pro kho na than mi ye ki ji tui ji ka hang ne ka li than mi khla ja kha kham shung khang rong shong fu li than mi ye paths of righteousness ka ji hiwa righteousness ka ji hiwa itum we khan tam khwai ka shi ka pha ka ji khla ka ji hi thei la kha itum we moral uprightness justice itum we lifestyle hi mirin ma shung da ring khwai ina ngui ka hai tharan ya na wu che yon hai ro ko da ili ma shung khmi ina iwi chan han la han li iwi ot sak li ka sa khawali ma kham tha ma kham shung khlei tharan na wu che ma pha thu ra ili correction sa khmi jikat hawi ter mai na pro ho na ali than mi David na Bathsheba li more sa la ga thum ga hai tharan Revra na David hi more ga thum hai re hi tha da ma pam pai mre da Nathan li Jehovah la ga na wi more sa ga hai ji Revra na ma mya thu re da va ga ha ngai na David na ye awung ne i pang shop khle ni li khiwang chi da da hang do da ana malum ma wat ma ne kha ya Revra miktal i yon hawe chi ga tha we gentle a khon Revrana David li mashung kami kamashung shong fuli than mi ye ki hi David na ka hang ne jaini hili in the khushok ngai point va carefully and clearly directed bro ho na direction kami shong fu ji ya na shala kaina kala thar cha aina yau ping li chu chu mi achi itu mi rin ot sa ka ngai ka hau ka chung ka leite le zat ka pa ya sa ka pa ya shong fu tha da tra ka leite khle hi li itum ka chi pa chi li za si do itum vre shi ka thana ping wi khon nga na la ka cha tra ka ja kha vre shi ka thana ping wi lung li la opinion nga te te ho da ka chi pa khu sik la vre shi ji la denomination ka chung ka hau da ka chi pa li itum shur sik la o ka thui hi chi ka thawi pu khang pa atam galavare shi tumli o ka thui wi ot na than thui ka hai mi ka che v hi in ka chi ka tha o ta khana influence ka hai le serich china influence ka hai chi li sure ser de le o ka thui li le de kle mi ka tong hi question power na li ka chi ka tha mi na influence la ka than chat de le khla ka chi question ne ili ka chi ka tha ot na influence la ka ili than chat de le khle a chon dang world cup khang real li beru country li halan ka chi aming him ang lo world cup khang real tam li national li aming naw ka phrang ang no aming ka phoki sha phanga lang da phoki chi world cup atamang li jang halan ka chi football we influence you na Ronaldo ka chi aming ka phok
ava pingli le influence ara laka now pingli le chithada amik phok chidala itum ka tongali influence ka chika tha ota khanwa sadale kala chili shurtale gijine David wivangwa chika tha ot ka tongalai salala revrana prohojina ali influence sami laka ava proholi shutit laka chati ina achonta hanga haya Philip Keller here brophilic Christian author cha lairi ka chunga ka kapia wildlife photographer galo Psalm number 23 we maramli lairi ka kapi classic book hi Philip Keller na ka kapi awi lairi ka thamai twi ga ji hi Psalm number 23 hi maram hian ka kapi ne a hiya khuwangai na chit hada kapi khala chila kha yaw hom la kha ra ka mi rin nga sa hauda yaw pingwi ka sa khwai ka to nga na thei ga ji dala juwangai na ana chi mi rin we experience ling a hiaw la kha Psalm number 23 li the Lord is my shepherd ga ji li pechin sal gan ka pi ga ji dala ana ka hangwa revrano ko twili sem ka haya sayu ka to nga wing a chaili yaw sheep ka ji pa hina sheep ka ji pa hina tata sentiment tata ka tata hangrak lo careful handling nga shala ka ni yang sang lung ge ji and more detailed direction sayur nga chaili nga sharmai kap ta yang sang ge ji hi yaw ping hi ni ji kali mi charar kali thanwar direction ma thala ka ni mi phungi ge ji sayur ping nga chaili yaw hi ni ji wan ka hang jena na ka hang wa mi ko mo I thumli Bible hili revrana yaw naw da chancham sa ta lei how da I thumi mi rin hila kya ka careful ka sa tar ka sa khale I thumi rin hila shongfu kali war khala chi kya ka detail direction tar ka sa khale gi ji hi an hang da lei wa achukum April 4 itum Sunday School National Pingli Deacon Pingna Tun Pili Thanda de Kongli now Snow Ping the Kong Ta Chang Laka Ringa Pa Hangkawai Malay the Kong Lampong the Tata Chili Riyak Pum the Cleaning China itum Deacon Ping and Sek Laka itum Kipa Ka Amigmunk National Pingwan and Mimokutri by Money Thoroughly Pum the Layla Kaina Tangda itum mi avovo kanini na permanently yang sang le pamre maninga kha national cha khaji te de ter lung chili thu khmai le wata changau chi cha itum thera lu ge chila maning mane ter chili athum de ngolong try de khleji khipali yang sik le chi ma thei mane itum na chaina thu khmai wak chi hen tang de wa ka thu khau re ka chili ka thinga ka shun mi le ka makhar mi le ka hilima kanchang pai mane teo ko right ka taping na thu khamai chili kansang la ka ayer chili shitiker bin na tak na ta da yang sang ga pam ne chi ene tang de itu ma yang rer ma ne sho khau lo chili la ma yang ma yang chi cha kha national ping chili tar le than kha wa hi wa sa kla ka na handle ka sa tar ka sa li ki chi itum na chili shan khui ki chi ni chi ngi chi la ke itum mi rin national ping chi na तर जिले का थुकी लेकला कि ताले मथैला रिंगा फा जिने का थुकवाल का था ngolong wal ka national khanik thum ina rukyak ina riyak ka ina phul ka shok le ki chino ichu mi rin national ping ring ka pha tar lung de rukyak tha da ka thuk shu wa ta chang khai ka chung ka da mathela mi rin shiman thui ka hai ne ithum brevana yaw no li chancham ka sawa cha ka sakta itum li handle ka sa tar ka sai cha ka clear sa da boundary hima kan pai ma ko the direction kami hi tar ka sa plung David Lee revrana chi tha da mi ka chi ne David we khar chana ka itum na pa ka 1 Samuel chapter 30 li David na shipai shathruk than phung la ka mission na ka chat la ka han ko ung tharan Zikla ko ho apam chili
Amalekai sping na Raimi ping je David na thatan phung ga thui ka hai ai na Amalekai sping ji na simulated layer naung ra prevung ra chile rai ra ta le kha sim ka to nga thot mi hau len ka to nga pon khui a prevu naung ra ka to ji tu chup le kha thui hau han ko ung tharan sim ji ung yang le kha konung ji ung yang le kha athum na ung ka chap ji 1 Samuel chapter 13 verses 1 and 2 le pa yang ra sipai bing ji na ka chap ji athum yang pang sham ma ku prang le khai na tang da chap mi ji wo kala athum na chap le kha malung kang na hau da David li la lung kwe na tham tha da sa ha wi ji ka pi hai le di ji jaina David na awi marana abiater ba ji li hange effort khural effort ka jiwa itumna hili aruhon ordained minister pingna muffler khang cha tha da apron tha da Rawi pangmon pingchina nga cha la ka Rawi cha chan nga chekwai ka sane effort ko ho hi kya tam ni chin khala cha kha nga lei chi li crisis so ka hai tharan effort ji nga vai la ka Rawi direction nga thini chi China David ji li la aw shipai pin chap nga cha la ka malung ka kang chi na lung kwe na tham tha da sa hau da David na awi pangmon ba chi li effort ji khiralo da hang la ka ana chi sang la ka Rawi direction Rawi chan chang check la ka ina ngo hom wa pai la ina ngo hom wa la ka iwi mi pingji wa kan khu shap la da Rawi khamaya awi direction ji chang ha ne chang ge na Rawi maya mi da valo na thumna wa kan khu shap yu khu shap da Rawi direction ji mi how da sipai sha thuruk ji chat la ka Chadaman ka chena chot ka hai aina from fully sipai shakni no thalu shida la sipai shamating mang na ngo hom wa la ka naung ra prevung ra ping kala nga pom thui ka hai ot ping apa kala mashman la wakan khu du shite da khrechan ji ka pa sambang mi rinli crisis so ka hai tharan mi rinli pukhang pa ka sak ra ka hai tharan ya khisar khla ka ji tharan jili David wi wangwa effort ji sang la ka rali cham khang sa kai na Reverend valo ka ji wi direction ji mi ju wangai na ili wa Reverend you mi rinli ka sa khle tharan la ili shomfu ji chu mi apong ji an ili hang mi ka ji David na ka hang ne aji itu mi rinli la bukhang pa ya kisasi kalivasi you mirin kisala ka oktisi mirin ka sa frustration ka chung ka rasala pai ina iwi wang chingku ma hi iwi plan ka chung ka sa sala la ya iwi plan hi Rawi me ya ka milak la ka ji I se ha sa dale decide mas ha the rang ka iwi decision khu gi ji hi Rawi khmaya le lak la Rawi direction la ka ji hi I phada kli de hi itum ka tonga David with hada effort sang la ka Rawi ka thara khla de itum chan khang chek malay sala pai achi itum atamli David na khang via effort hiwa Rawi tui hi effort na sa ka haine se ha ka sa hi itum effort na sa ka haine Rawi itum li awi tuye na matui mirror itum li se ha ka sa tharan ningli ka sakmi decision ka khui tharan ninglom la kai na decision khui khang sak Rawi itum li mi gi chi ne itum ring da kla atam hili decision ka khui ka tonga mirin ka sa kha ba ka tonga li Rawi direction atung songwi divine direction chili itum chat khawai sa se chancham naw akhali hitha da chancham naw akha hang hai awunga akha raw khni leiji
rau khani jina chung ma chuye a khwawi rimpa khwai ot sadar mani nga kha awunga hina malungwa thaya kha awunga na sashi hai ba yi ji hauda khani ni ji ot ka sa ji ning sang la gaina sa tu thui ji khani wing a chaili ka tha da osa khla ja kha rawa kha pa ji ya awunga ling chi hauda nga thola thak la gaina thui la kha awi sa khran ot ping ji ya ngai na sa la ga nga ya la khui la gaina nga sam ot ka chung ka sa ka khui ya raw nga sai ji rawa kha pa ji la awunga wi ka phaning ot ma sa kha ile mulwa thau ra ka ji ning chuk wang rai cha ka ji kha rawa kha pa hi wa nga gar thui la kha ot ma sa phok rang la kha awunga li re de wa chan wang se ke awunga chi mik sho hilina ni ili khi ot sang sa khngai lei khle ot ma nga chi khi ma mai khle ina sa phlung ke ji kha hang mi lo de awunga li chan nga sek la kha awunga na hi ki ji we thi shu da ava ot chi mik sho ji sai ot ma nga ba wa ava awunga li chan nga sek how da atam ma chung me de shiman ha we a kha pa ji wa awunga li chan ma nga sek la sa how da ot ma nga wa an chung me de sai kha khar chan hi li ka hang ba wa ot chung me de sa la sa ta thui sa la re rawi awunga ba ji wi ka phaning nga han khu la ka sa pa ji na ota khamang sa la khani sa la jin chong mai ka ji ka hang ne e to mi rin li sa khangai wa khangai apong ka chung kha le re kha vre rana sa lo zat lo ka ji pa ji le za ta kha ot na wa kha khani mang sa khu sa la jin chong mai ka ji sa ni ji David wi wang wa chu wang ina vre rana ali than mi how da awi mi rin phekar hi khwi ka shap ne bro how we look commission le ki shi an sampange Psalm number 34 we verses 9 and 10 di ka hangwa bro how li ka pha mi ping wi wangwa bro how we shungfa awi direction ka pha mi ping wi wangwa mi rin li ka pha ot wat ka hai ma le mre ka pha ot na pem ching re ka chi hi hangai de le ye kala David we hili hang ka haya ran ali than mi ye ka chi direction khami ka chi hi wa just rana than khami jaina mawai mane Timothy Leniak hoda ala author ne kala Old Testament we Professor Akhne anaka hang Psalm number 23 hili prohona than mi ye khamshung khongrong shongfuli than mi ye ke chi wi tuyer ba hiwa yao ko homa china yao pingli yao shimwe na than khui la kha sei chat khle pam ni than wa mi wa ma yon da ka cha tho ting ngai na mi cha hai la ka lat wi da safely awi yao shim shung da than mi chili ka hang ni ji te ji Vrana ili cho na hin da we mi rin ra sa vai lo da break her ni ling kum sak la ka ok thui how lo da mo hor hai mane Vrana tum ni ring phar no da i tum ni ngakum khami hi ngakum khami mangai na ma vai la break her ni mi rin sem ka mi ok thui rum la kha mi rin ata chang wa sung da ana sung fu than mi ka ji tui ka hang ka sa ne Itu mi rinli failures ka chung ka raga hai hi vare shi ha ko phok atam liwa acham aram la mathala kain ha ko phok tha vare shi ka sa atam liwa ha ko phok atam liwa ka phaot ka chung khala ka sa tha or 2 year khang day ministry ha ko phok atam liwa mathala kain ra ha phok la kha vakup ka sang liwa mai shila kain vakup sang hai tha ta hili gatam no le pai ocha le pai mathala kain ocha ra sa phok le kha yo ocha hi pai wa thauna matha de le sa thai de le de yang kha arama ta da makhning no khrechan sara la ka vakup sang ga hai makhlai maning mane itumi ministry li chi makhlai maning mane solwi
Awunga solwe kharachanli Revrana Amalekite spingchili Rai vatalaka mi pingla lanla shukaila ka tonga sashman plungra a khala much thatpaimre the kasoka haiji Awunga sol hina khawawa wagajin the way Revrana salu gji ka sawa salak jinda Rai vatalaka rai yuiji Revrana salu gji sagji ka ana asaka matha shukai ka khui hau awungali khringaina tu khui hau Revrana salu gji paji salala awi obedience jiva partial obedience ngasaga hai Jaina partial obedience jiva is not an obedience jide almost right is not right masunga nai ga hai kham sungmaning mani Vareshi ga sahi ga phava ga chung ga salaka masapairer thugji rawi miktaliva chili ga phani chili ga hang khanganani da makhui mane solwi mirin awunga hawka phok khaya kala kaina hawphok laka mai shila kaina revrana ali khusho ka hai maramma partial obedience ngasaga hai Revrawi direction ji fully mashuru thugji wangaina khusho ka hai no chu wangaina and full atachang mathala kaina mawakup sangra thu khala jelaka soul awunga lila leaded by the world lanjina thanwi ga hai vareshi mathala kaina hopok laka Ministry mathala kaina chatwalaka mathala kaina mawakup ka sangwi maramba mikai khaliwa patient phasawi kamathang kamarangaina shai khangai mang khangai aina thanthui ka hai lan aina thanthui ka hai wangaina mathala kaina hopok salala etu mathada mawakup sangra thu mane awunga David wa ana ka hang pro holi shortit ka chiwang aina Prohona ka thi aina tangda ali thanmi ali ka thi aina tangda ka shuwi wang mirin ring ka phak chi ana hangai dele kala khanawa point le hang khangai pawa rawi chuchu khami God's direction is not always gentle Revrana nali hi walu the maya khami shongfu nei da yu mirin hi ring phare Shongfu chat phanare the promise masahai mane Revrana in nali sang sak ngai ji hi kho the Revrau shongfu li ka chat ran chat ka shi ka chot khang shei mawa khangai mai ka shi ka chung khawa samphang re vare shi tum na chukham chu bawa Revrana itum ni mayam ya kha i ring phare Revrana khamong shom ya kha Yate material the chumchi. Revrawi direction here. Smooth sashon machimane. And sometime God's direction delays. Revrawi chuchukmi shongfu hiva. Hui atam hui la gaila ngavai. Itu mirin kamong Mashok pai, Kamong Gai Kavaka Shotaran, Shoshilaka Haya, Kamong Vai, Shoshilaka Haya Kamongji, Shunga Haimaning Manekiji. Kamongja Lugni Log Masas Halala, Shungshilaka Haya, Kamong Navai. Revrana Nali Maya Kamia, Ili Maya Kamia, Kamong, Show me Hai Salala, Zachilaka Haya, Kamong, Shongfa later. Juwangai na Jishuna Matthew chapter 7 verses 13 to 14 jili pa kha khamashu ngawai jili jaina zanglu shongfu ji mashulake zatshilake mitra khana shongfu jili machat ngai mane kha akatangli shongfu jili khring mirin leida rawtwin Jishu Christian la hangai dale
shong fu ma sha khmai ba chi wa chat pha la ke khayang le la ring pha la ki ka chi tha ye mi chung khmai na chi pa chi li chat te kha akatang li ka thi le Israel now ping na ichi pui aina ranang shit ka haya promised land wa shungi gi ji shong fu hiya direct smooth aina smooth sala kaina wa ka pa ya shong fu ni ji 40 days mang chang la ka smooth sala kaina wa chang ka pa ya shong fu ni ji cover runner 40 years atumli koi la ka 40 years chang sak la ka wa shume 40 years ka chat ko kwe chili ka hang bawa atumni chili lesson ka chung ka tami ye ka khniya khama tai point bawa directly atum na smooth sala kaina promise tene wachang khai tharan Israel no ping hi rai ka sana ram chili ma pam paim re chide jana nga le chili wa direct wa ok thui tharan khongnai we na thumni rai ka sana ma pam paim re ka chu wang ina chili ma wa pam rang lakha ran clearance ji lam hang li than chat laka sami ka hayu thili chingri ina wa som khang sagni ka chini chi rawi direction hi mara khaliwa atam changla ka chi sangla ka chi chachila ka hai thada leisare kha agatang liwa mirin ring pa lasting peace lasting happiness chili samphange itum psychoter kala ani hili kahang bawa lastly psychoter hi awi amingwi wang for his namesake the kapi haidalete awi amingwi wang ana kathane awi amingwi wang ana direction kamine kichi pawa adam chitharan chilila ancient culture lila mi akawi reputation hiwa awi amingli ngasoi jaina mi akana success ka sa mi akawi mi rinli lukham shansam ka phang kichi hiya revrana kamine kichi hi revrana la shan khwing sangai chi ajina na ki position li mi rin kya ka rin phada ok thuda laikla revrana he hi na khami kho kichi hi thing sangai chi wa chuwang ina ka to nga hi aming wang ni da hangdale legacy ping conclusion li hang khangai pa wa mirin ki shokra kirara mi ko moi thum matherer mane itum na yo leader aka sada vision khalaya leader nga saplung re vision khalaya awa wang saplung re mirin vision le ko ok thira de thun matui mi ko moi vision hi wa ka phunga ka mam kanrer mane kongra ka mam kanrer mane kongra ting ka phung ting makan da thek ba ji ya vrane and kongra ting ka phung ting thek ba vra ji na David we shongfer direction kamine itum psycho lila an direction kamilung li chachik jiba chili ka thuk le tele chili kongri ka pai khorchop le tele ki itum na theire itum chuwangena proho hili David we ko homa ji no you ko homa ne David it tan kami ji no you tan kami ne atung shong we divine direction chili ring kawai sa se ran so mi